Ovako, naš mozak funkcioniše. Kad smo deca, nama ljudi kažu ko smo mi. Ti si bezobrazan, ti si dobra, ti si tiha, ti si glup, ti si pametan, ti si mršav, ti si debel, ti si ružan i tako dalje. I onda to što su oni nama rekli da mi jesmo, naš mozak to zabeleži u podsvesti. I naš mozak tada kreće da čini da mi mislimo, osjećamo se i radimo sve u skladu sa tim što smo zabeležili da mi jesmo, što nam je u stvari neko rekao. I igramo tu ulogu. Ako igrate uloge kojima se ne osjećate dobro, to niste vi. To je taj identitet koji je neko vama rekao da vi jeste i vaš dečiji mozak je zabeležio i vi sada igrate te uloge. Možete te uloge promeniti. Prvo ih morate otkriti i radom sa podsvešću, meditacijama, hipnozom možete promeniti to što je u vašoj podsvesti. Ako se u tome ne osjećate dobro.